Izvoli se bio. Ajde. Osnovni cilj Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona jeste povećanje stepena sigurnosti. Znači u tom segmentu govorimo o ličnoj i imovinskoj sigurnosti svih građana na području našeg kantona. Uprava policije u svom sastavu broji 8 policijskih uprava i 15 policijskih stanica. Znači u sastavu policijske uprave Tuzla nalazi se i policijska, između ostalog, znači i policijska stanica Čelić, koja je, moram reći, prije svega jako specifična stanica, prije svega obzirom na svoj geografski položaj, jer se ista graniči sa Republikom Srpskom i Brčkom distriktom. Ovako, znači uprava policije konstantno radi na poboljšanju mehanizama i poboljšanju stepena sigurnosti, odnosno očuvanju stanja sigurnosti na području našeg kantona, shodno čemu se poduzimaju i preventivne i represivne mjere i aktivnosti da se stanje sigurnosti očuva, odnosno unaprijedi u svakom slučaju. Shodno tome poduzimaju se i preventivne i represivne mjere, a govorimo o 3 velike oblasti. Prije svega to je oblast kriminaliteta gdje se postupa preventivno u sprječavanju izvršenja krivičnih dijela, ali također i represivno, odnosno otkrivanju počinilaca krivičnih dijela i njihovom procesuiranju. Kada je u pitanju javni red i mir, znači poduzimaju se planske mjere i aktivnosti na očuvanju javnog reda i mira, odnosno na sprječavanju narušavanja istog. I na kraju, znači, možemo reći da govorimo o trećem segmentu bezbjednosti, a to je bezbjednost javnog saobraćaja, gdje se, znači, poduzimaju i preventivne i represivne mjere i aktivnosti kako bi se povećao stepen bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Od preventivnih aktivnosti mogu naznačiti veliki broj kampanja gdje smo, znači, vi uprava policije zajedno sa vladinim i nevladinim sektorom na neki način nastojala se približiti lokalnoj zajednici i podići svijest šire javnosti o značaju poštivanja zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja i da građani na taj način mogu dati svoj doprinos i očuvanju prije svega svog života i života drugih učesnika u saobraćaju. Dobro večer, kolege. Izvršit ćemo prozivku službenika. Naši čuvare. Ja. Žani Časmir, Majkana Željko, Ministar Srednji tu, Radnik Srednji to, nešto i Čanov tu, Marvić Ministar to, Govornik Jada tu. Svi su tu, znači. Dobro večer, kolege. Iz svega da vas pozdravim. Da vas pitam, jeste svi spremni za službu? Jesu. Je li ima neko da je bolestan, da se ne osjeća sposoban već da završi službu? Ne. Znači sve u redu. Izvodimo akciju Lijevak, koji je dosta stroga profesionalnost. Kolega vaš Harać od detalje tog operativnog plana, koji dosta znači alkotestiranje, lektivisanje sumnjivih lica i nepoznatih i pronalazak nedozvoljenih sredstava kod vozača. Ima li pitanja za to? Kolega Harvard, hoćete vi sad ukratko? Evo kolege, da vas pozdravim i ja. Večeras je u operativnom planu kojeg smo sačinili izvodi se akcija Lijevak, koja će trajati vremena od 22 do 24 sata. Znate pravila, strogo po zakonu, kontrola svih nepoznatih ili disanje svih nepoznatih lica, kontrola vozila, pregled prtljaga, alkotestiranje vozača koji odaju sumnju na prisustvo alkohola.
Znači, oružje je dugo, ćete vi planiti kolege iz jedinice za javni red i mir. Vozila su spremna, možemo krenuti. Znači. Studijom svi naloge ovdje. Ajmo se da svi. Ajmo, pravo se da tvojba. Zamjeniće, ajmo. Hvala saobraćaja, pokažite vaše dokumente. Hvala. Vozačku. Hvala. Jeste konzumirali alkohol? Imate li svu prateću opremu? Ajde, ću bili ljubazni da pokažete. Pokažite vaše dokumente. Hvala. Vozač, to je vama reći. Izvinite. Kolega, možeš pametno voziti. Ne samo malo pomerite vozilo naprijed. Još malo. Dobro. Sve u redu. Kolega. Moram uzim si pokušati sve treba.
HC, plaća kontrola, da su naše dokumente. Gospodine, ste konzumirali alkohol, imate li svu prateću opremu, pa svi ljubazno napotažete. Izvolite, sretno. Ne možeš svu prateći opremu voziti. Ja možeš malo pomjeriti vozilo da pogledamo. Dobro, prsute, roku, prva pomoć. Dobro, razvijen točak. Ispod. Set vezeni sjelica. Dobro, što je, imat ćemo sad vršiti malo presmiranje, vidjet. Dobro, vede. Sve. Hvala. Evo što. Vi ste povedali za testiranju. Evo, poslije to. Tako malo da se. Širi kraj dole. Malo udani, jači, malo samo puši. U njega. Ajde. Jači. Ponovo, nije dobro. Jači malo, slobodno. Ajde sad, jači. Možeš jači, sačekaj. Možeš jači. Ajde. Udani, dobro. Ajde. Jači, još. Ajde. Ajde. Slobodno, jači, nema šta. Jači, ajde. Još. Ajde. Dobro. Isto malo smo. Ajde. protection na ovo i uplatite se za kaznu, ovo su vaši dokumenti i bit ćete isključeni saobraćaj.
Gospod, sve uredno? Imate svu opremu u vozilu? Možete malo izaći pogledamo. Znate što spada da tiče opremu? Sijalac je prva pomoć, trokut, reflektirajuće srstuče. A ima sada. Da vidimo, prva pomoć. Evo tu. Dobro, trokut. Dobro, nema. Srstute. Nema tu. Da znate da ste počinili prekršaj člana 203. Šta kaže? Zato prekršaj nalog. To je to. Završite vozilo, dođite malo vamo do pravaca. Volkswagen Golf 4. Crna boja. Dobro večer, plaćena kontrola, dati sam vaše dokumente. Hvala. Gospodine, ste konzumirali alkohol? Imate li svu opremu? Ako ste biti ljubazni, napatažete. Samo malo vozilo gore naprijed, pomjerite. Dobro. Gospodin, treba vam prsluk. Sijalice. Ima tu, ja mislim. Prsluk nema. Dobro. Uže, trokut. Ima to. Gospodin, nemate svu prateću opremu. Nemam prsluk. Izađe nam sa prekršajni nalog. Dođe do našeg vozila. A gospodine, idete s puta. Imate svu opremu u vozilu. Izaći malo. Šta vam je to? Časačica i neki kontrast. Odakle vozi? Iz Njemačke. Idem s puta. Ja. Pa sad već sad. Ne da poslušaj. Nešto da. Dobro večer. Kontrola vaša vozač u saobraćaju. Evo samo sekunda da nađem vozača. Samo ćete mi dati potvrdu o registraciji ovog vlasništva vozila.
prekršajni nalog po članu 203. Imate znači komplet prateću opremu, vaš prekršajni nalog, dokumenti, uplatnica, znači iznos novčane kazne 40 maraka, roku 8 dana ako platite to je 20. Eto, to je to. Hvala. Sretno i vidimo se. Dobar večer, strašna kontrola, strašna vaše dokumente. Hvala. Kako da ste konzumirali alkohol? Ne. Imate svu opremu? Ima bilanca, ali... Ne treba bilanca sad. Dobar večer, plaćena kontrola, dajte mi vaše dokumente. Hvala. Gospodine, ste konzumirali alkohol, imate svu opremu, vas biti ljubazni izaći iz auta. Prsluk? Da, sve. Sjalice? Ovo ostalo tu, sjalice su unutra, ako treba da vadim. Dobro, samo prsluk, prva pomoć, uže. Tu je sve, uže je unutra, tu je. Roku disnu unutra. Dobro. Dobro večer. Plaćena kontrola, vaša vozačka saobraćajna. Samo od saputnika vozač, one lične karte. Zaboravio. Ovo je nazad. Malo. Gospodine. Izaći se izvozila, pogledam malo opet. O, može. Sajma. Dizalica, rezervi, kočar. Dobro. Trebam prsluk onako. Treba. Hvala. Nič vam ne treba. Potvrda o registraciji. Hvala.
alkohol. Imate svu prateću opremu. Ajde, izađi. Trokut, sijalice. Evo, trokut, prva pomoć. Sijalice su tamo naprijed. Dobro. Buze. Dobro. Sve uredno. Da, ovo je... Dole. Alo, točka. Nađi dozvo! Izađi ovo! Izvoli, sad bio. Ede. Ako testiramo, se vidiš, testiramo, rekli, Ja. nema priče. Završeno. Još, dobro. Ostavi telefon, samo isključi, ne javljaj se. 1.66. Jeste ga uputili kolike su mu kazne i šta ga sleduje? Činilo se prekršaj člana 184. Sledujete kaznu od 400 km, 2 boda i 2 mjeseca zabrane. I bit ćete isključeni saobraćaj. Pošto ste počinili prekršaj člana 174, bili ste pod dejstvom alkohola preko 1,5 promila, dobili ste prekršaj nalog od 400 km maraka, 2 kaznena boda, 2 mjeseca zabrane i bit ćete lišeni slobode. Hoćete biti ubazni, sam nastavnik. Ostane.